Biti uspješan student je izuzetna stvar, na ponos i onih koji ostvaruju takve rezultate, ali i njihovih porodica. Biti najbolji na svom fakultetu i dobitnik tog priznanja privilegija je odabranih. Zato možemo reći da su danas sa nama privilegovani i najbolji među najboljim visokoškolcima. Vi ste svijetli primjer u ostvarivanju akademskih ciljeva, pojedinci koji ste pokazali na koji način treba sticati znanje i vještine. Siguran sam da je priznanje koje danas dobijate samo podstrek da i u narednom periodu nastavite da budete posvećeni svom usavršavanju kako bi u budućnosti mogli da preuzmete odgovorne uloge u profesijama za koje se školujete. Znanje koje posjedujete kroz buduće profesionalne pozive treba da nadogradite, steknete potrebno iskustvo i dodatne vještine koji su neophodni da odgovorite izazovima koji očekuju i vas, ali i društvo u cjelini. U ime studentske organizacije koja 2004. godine radi na zastupanju vaših interesa i unapređenju studentskog standarda i punopravni je član Evropske studentske unije, mogu da obećam da će u narednom periodu voditi računa o tome da studenti dobiju bolje uslove za studiranje i bolju poziciju u crnogorskom društvu. Naša vrata su uvijek otvorena za vas, a vaši predlozi i sugestije korisni inputi u zastupanju interesa svih visokoškolaca pred nadležnim državnim institucijama. Stoga, nastavite da budete uspješni na studijama, kreativni i puni potencijala, spremni da se uključite u društvene procese i jasno iznesete svoje mišljenje o svim važnim pitanjima. Budite primjer svojim koleginicama i kolegama, budite dostojni nasljednici onih koji se borbom za studentska prava pobrinuli da budemo ponosni na 17. novembar i dan koji visokoškolci u svim državama svijeta obilježavaju kao svoj dan. Srećan vam Međunarodni dan studenata uz najbolje želje na akademskom i ličnom planu.